Ndakimutse wambaye igifungo kiraho cy'igipantaro cyari cyapfutse. Ndakimutse Ego biragira. Aramubaza ati acagira ngiki? ugomba gukira. Yesu arakubajije cyakibazo cyawe urashaka kwishurwa. Urakumva cyane. Cyakibazo cyawe uragomba kwishurwa. Maze imisi urashaka kuhava. Irangise bagitoza umurongo. Haza umuntu agira agende Dubai yihuta. Bafise agasonga ko kwa Dubai. Sema amena. Haleluya. Anambia Timothy, naenda kuzanilia nisinde. Kandi ndiko ngina Dubai ndege sasa hivi. Wachishilizamo. Namnya kuza mtu. Umeza vipi? Mbele za kushozi mrauta. Kila ungeza kushozi mrauta. Kama ni mtu tuicha kushozi mrajangute. Mungu mashengero. Ubushozi mrajangute. Arakwinjiye batote pema. Arakwinjiye batote baramara. Alichokora kule pantase. Alichokora kuishengero. Alichokora kwa peti lawe. Alichokora kuboko bwawe. Alichokora kunanihano. Alichokora mumufyeyi. Alichokora dasambura mwami. Kila neza batagira shinge na rugero. Kila neza batagira ho kuba. Kila neza batagira ho kurara. Kila neza batagira gakiza. Kila neza igihugu cyacu cyo Burundi. Kila neza igihugu cyacu. Kila neza ishengero ryacu. Kila neza baganza. Uhereye kuri bakuru ugashika kuri bato. Nawe uragirire neza. Haleluya. Turasengera uburongozi bw'igihugu. Turasengera uburongozi bw'amashengero. Turasengera uburongozi bw'imiryango. Turasengera Imana Data. Turasengera abantu bose bamuhamagara kugira icyo bakorera Mana. Turasengera amasosiyete. Turasengera iyo bashengero. Turasengera ibikorwa by'Imana. Kila mingo kazi mwiteko. Tuvuge kwa amen. Imani ya ijumba kabiri. Imebirija na 15. Ndakimutse wambaye igifungo kiraho cy'igipantaro cyari cyapfutse. Ndakimutse isi nayo ubyusabani kunane gutwara ikirato binane cyishije imabika cyishije ko indegera Imana irabyumva ndagera kuri 99 nene gasira kuri 99 ena yitanga aho kuvuga ngo napo Imana yaheza ngi twagiye mu ijambo habonye dusomere Yohana 5 umurongo wa 4 turihuta. Yohana 5 umurongo wa 4. Kuko rimwe na rimwe umumarayika yamanuka aja muri kino kidengeri. Umumarayika yamanuka aja kuri icyo kidengeri akazikurura amazi maze witangiye gutambukiramo amazi azigurutse niwe yagira indwara yamufashe iyo ariyo yose. Aha komeza. Hariho umuntu yari afise indwara
38. Ikibazo ufise kimaze gushika. Alo. Aha, komeza. Yesu amubonye ajyamyeho. Yesu amubonye ajyamye. Reka nongere mubwire abantu wari umaze iminsi. Niyo Yesu agiye kugusanga. Wari umaze iminsi urwaye. Niyo Yesu agiye kugusanga. Wari umaze iminsi mu kibazo. Niyo Yesu agiye kugusanga. Wari umaze iminsi mu kigaragazo. Niyo Yesu agiye kugusanga. Yesu amubonye ajyamyeho. Gatoya. Yesu amaze iminsi arimo akuraba. Akuraba ufise ikibazo. Akuraba wananiwe. Akuraba bitagikunda. Ariko ukijyamye aho hantu Yesu agusanga aho hantu kugira ngo amina. Abo turi kumwe tugire gushaka turi kumwe. Amen. 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 Ndazi tutasweka na ahantu maze iminsi. Ega ahantu maze iminsi yo muri kumiso myinshi ariko Yesu ayagusanza aho. Yesu agusanga aho. Yesu agusanga aho. Ukimenya Yesu agusanga aho. Uyu mugabo yitwa Yesu ngo ahagera ibya nananiranye agiye kubihindura bizima kugira ngo amina. Hallelujah. 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 Kandi amenye ko amaze igihe kirekire. Aramubaza. Ikibazo wishwe no kwisigura. Ikibazo ukiguhaze. Wishwe no kwisigura Yesu yabikeye kuba iguhaze. Kuya mugeza ngo iguhaze Yesu yabikeye. Haro. Ikikwishereka kwisigura Yesu yahanitse. Sema haleluya. Eka kwirirwa wisigura Yesu yahageze. Haleluya. Abaroko tuvuge mu amena. Ego biragira. Aramubaza ati achagira mbere. Yesu ugomba gukira. Yesu arakubajije. Cyakibazo cyawe urashaka kwishura. Yora akunda cyane. Cyakibazo cyawe uragomba kwishura. Maze iminsi urashaka kuhava. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wanamubaza. Aravuga ati mwana wa uriye. Mbeguriye. Nagomba kugukura ahantu uri. Uyu munsi muzana itangazo rivuga ngo Yesu agukuye ahantu wari umaze iminsi mu Rwanda. Haleluya. Bwana asifiwe. Igihe wari umaze Yesu ariko akutegereza. Igihe wari umaze Yesu ariko akora. Ariko nagomba gutangariza Yesu agukuye ahantu wari umaze iminsi. Agukuye ahantu wari umaze iminsi. Wamusenga agukuye ahantu wari umaze iminsi. Wamurinda agukuye ahantu wari umaze iminsi. Wamuza utuma agukuye ahantu wari umaze iminsi. Uwiteka Imana agukuye ahantu wari umaze iminsi. Haleluya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Katoya turabiza. Unarwaye aramwishura. Agira gute? Ati mugenzi. Nta muntu mfise wo kunyinikira mu kidengeri iyo amazi azikurutse. Nta muntu mfise wo kunyinikira yewe. Icara Imana umugisha. Nta muntu mfise wo kunyinikira
ariko nagomba gutangariza inkuru nziza, nagomba kubwira inkuru nziza, nagomba kubwira inkuru nziza, nagomba kubwira inkuru nziza, nagomba kubwira inkuru nziza. Ahantu wari umaze iminsi Yesu agusanzeyo, ahantu wari umaze iminsi Yesu agusanzeyo, ahantu wari umaze iminsi Yesu agusanzeyo. Perezida Fobe agusanzaho, Yesu agusanzeyo. Ijana bimaze iminsi kuzunguruka, Yesu agiye kubizunguruka. Ijana bimaze iminsi kurwanya, Yesu araguze kubirwanya. Abumva Imana azamura haleluya. Babarumbe hasi, bahasi mugeke. Bwana asifiwe. Data yemeye, data yemeye, ndabona bakicaye bimaze iminsi yo kuzunguruka. Haguruka wahaje kumubwira, haguruka mubwire icyo ukora. Igihe bimaze iminsi yo kuzunguruka nawe wizunguruke mu izina rye. Yongwereka Imana ni papa, umushereka Imana ni papa, umushereka Imana ni papa. Umaze iminsi iri kuzunguruka, babarira nawe ubizunguruke. Byaraguserereje. Nibira. Haleluya. Haleluya. Ariko imbaraga z'Imana zamanutse zaduhaye ububasha. Haleluya. Batubizunguruka nawe mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. Tuzunguruka kenshi gatatu gusa. Ibira ndakubwira, ndavuga rimwe kabiri gatatu. Imana, Umwana n'Umwuka Wera. Bwana asifiwe. Sinzungurukira, tugiye tuzunguruka ibyatuzungurutse. Turangize tugire tububasha, tubibonere ko mu izina rya Yesu. Kandi ibintu birafatika. Gira ngo ibintu birafatika. Gira ngo ibintu birafatika. Kandi bigiye guhindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Uko tayari? Bwana asifiwe. Rimwe, kabiri, gatatu. Hagarara. Dumva imbaraga z'Imana ziko ziragendagenda. 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 Ijana ryagufashe kububasha, Imana irabihinduye ubifashe kububasha. Ijana ryagutegeho, Imana yigutegeho mu izina rya Yesu. Perezida Gufo, komeza ku maso yawe. Dumva Imana ikiragendagenda. Dumva Imana ikiragendagenda. Dumva Imana ikiragendagenda. Dumva Imana ikiragendagenda. Dumva ubushobozi butanguye kuruka. Dumva imbaraga z'Imana ziko ziragendagenda. Dumva imbaraga z'Imana. Dumva
hora gatoya, hora gatoya, ceceka gatoya. Yumva imbaraga ziko ziragendagenda, yumva ubushobozi. Hari abantu Imana ikiyabohora, hari abantu yumva Imana ikiyabohora. Shite prefo, imbaraga zigendagenda, imbaraga zigendagenda. Shenini fode biko, imbaraga zigendagenda, imbaraga zigendagenda, imbaraga zigendagenda, imbaraga zigendagenda. Abari barabuze igisuru, bakira igisuru. Abari barabuze ubuzima, bakira ubuzima. Yumva imbaraga ziko ziragendagenda. Reka abantu babuhoke Mana, reka abantu babuhoke Mana, reka abantu babuhoke Mana, reka abantu babuhoke Mana, reka abantu babuhoke Mana. Te profere sensible. Umuriro ugendagende, umuriro ugendagende, umuriro ugendagende, umuriro ugendagende, umuriro wakira mu izina rya Yesu. Teshire neza, ayisige neza. Ugendagende ubushobozi, 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 ubushobozi mu izina rya Yesu. Ubushobozi, ubushobozi. Komera Imana amashyi menshi. Komera Imana amashyi. Mwicare, mwicare Imana ibahereze umugisha. Imana ibahereze umugisha. Nongeye gushimira umukozi w'Imana. Mwarahezagiwe, Imana ibahe. Dukomere amashyi Umwami Yesu. Manuel namubonye yambaye igicurisi kiranga cyatakuritse, yari yarahomberanye amatama. Mana yumviriye sigara guteye inyuma jewe nicyo batanga amashaka burya inyama zica hari ibintu ntashobora gukora. Ubu ni mu minsi 70 inyama z'ibyo byongora na ya misozi sinasubira kwirukanka mbanduka. Reka nze negomere uko Imana imuhamagara gusa. Hanyuma Imana nayisabye nze negomere uko. Reka duhe ikaze Richard, ariko ndaryohewe. Imana iguhe. Turi hano, Imana yakoze ko isubiye kuduhuza. Umwami Yesu aguhe umugisha cyane, kandi Yesu aguheze cyane. Reka muramuhaye ikaze n'ikindi gihe. Akunda ku misozi, ibyo namwigishije yarabibandanijemo. Yesu aguhe umugisha mwinshi cyane. Sawa, twakire Richard. Nagira ubuntu no munsi nabonye abahungu banje gusa. Richard wewe uno munsi aryohera cyane rwose, acambwira inkuru nziza y'ibyo Imana yatubwiye. Atandindwi zibiri zirahera none Imana irabisohoje. Amen. Ndafashije. Arabyikubwira. Sawa. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Narivuze ngo Imana ishimwe cyane. Amen. Narivuze ngo Imana ishimwe cyane. Amen. Narivuze ngo Imana ishimwe cyane. Amen. Abakunda Imana tuvugiye amina cyane. Amen. Abizera Imana tuvugiye amina cyane. Amen. Abiteze Imana tuvugiye amina cyane. Amen. Abiteze ibitangaza by'Imana tuvugiye amina cyane. Cyane Pasiteri aheruka guhanura urugendo rw'indege, ambwira ko ari urugendo rw'indege kandi abona ko ngiye vuba cyane. Amen. Amor
ubushobozi ariko muzahabwa iki? wewe yera niyabazako muzobitabona byo kumushingira intare Tomari mumba ariko mukata. iyo bizaba Tomari mukenya ariko mukatunga. Tomari murya ariko munezerewe. Tomari musoma amazi ariko mubaza amaso yanyu. Gerageza muzabizabona. Gerageza muzabizabona. Ibyuma bigiye kubona muzabizabona. Biko yicare gato, yicare gato. Ariko reba. Umura zirazize. Umura we. Ibibazo bikomeje kwiyongera. Satani yarushije ubutaka. Ariko Yesu amubwira rwose. Yesu iyo Satani anteye, ibyo ndetse n'abaroga, ntagerageza. Yesu Biramugeza gukeneye ubushobozi. Twasomye Bibiliya iratubwira ngo haleluya, none ngo mwebwe yera niyabaza abakuze mwebwe yera bakurira nibavuze ngo amafaranga niyabaza, nibavuze ngo icyubahiro nicyabaza, nibavuze ngo abakomeye nibabaza, bavuze ngo pekuye ariko twese turakeneye ubushobozi. Abakeneye ubushobozi bavugira amina cyane. Tugiye mu isoko bene data, tukagenda mu isoko, abantu bose bagenda gusoma bicaye n'ubushobozi bafite.
ubushobozi bwabo. Sema amina. Arakatira kwirengarenga kuko ari ubushobozi. Abandi bakagenda bakatira kumya. Sema amina. Niba ushaka kumenya abantu ko bafite ubushobozi cyangwa badafite ubushobozi, muzahure muri hoteli. Sema amina. Muri restaurant uhuyeyo abantu batagira ubushobozi aricara akavuga ngo mbega mutangurira kuranga. Mbwira mugeza ngo ubushobozi wabwiyubaye. Ariko umuntu afite ubushobozi aricara akarya nabo bazanye bakarya. Haleluya. Imana ibambere ubushobozi bw'izina rya Yesu. Imana ibambere ubushobozi bw'izina rya Yesu. Imana ibambere ubushobozi bw'izina rya Yesu. Akazi kababera ubushobozi, ukugenda kubabera ubushobozi, umutunga kubabera ubushobozi, icyubahiro kibabera ubushobozi. Iyo afise ifaranga kubera ubushobozi afise bamwita gupanga. Sema amen. Tubona ko dudu ari umwana mukuru mu muryango. Bwa bwana butoya mupime buronke ikashi imbere yiwe. Buronke ikashi. Bwira mugeza ngo ikashi. Urabona ko papa we ari pasiteri. Mu kugira mushikira za zatonda ariko we wakoze abafise audience director. Ibyo ni kuri. Sema amina. Ubushobozi buradomina. Igihe kimwe mu muganga. Hasa igihe kimwe mu muganga ariko ndakira abantu batoza umurongo kandi abo bantu ariko ndabakira atanga 10 fisi iza ikagica abaganga bakaza dusabire kino kabasabira kuko ni pastor n'akundi. Sema amina. Izanangira iranyishe bagitoza umurongo haza umuntu agira gende Dubai yihuta bafisa gasonga tokora Dubai. Sema amena. Haleluya. Azambia kipasta naenda kusalimbia nisine kandi ndiko ngenda Dubai ndege sahivi wachishizamo namja kuuza mtu. Haleluya. Namba ng'amanya akasota kama shanatano. Muri VIP baba mashampanye zimwe za heaven. Sema amen. Kwa sababu turokole reka tukuzane champagne ya heaven. Sema amen. Haleluya. Kandi ngana mwaiko baruka mu Faransa acha baje bavuga mu Cyongereza. Kuko baraziko bajawabye. Sema amen. Imani wabere ubushobozi. Ubakura ko gasuzuguro ko mu muryango. Imani wabere ubushobozi. Ubakura ko gasuzuguro ko makaritumuba. Mukachamura ubushobozi
ubushobozi namwe bwo kuri intege nk'abandi mugakemura ubushobozi bwo gushobora kugira amazu bene amazu batabateza induru ariko ababwizera babwira amina cyane kugira ngo muba bakwiza tuza mukeneye ubushobozi bw'Imana kugira ngo mukwize ubona mukeneye ubushobozi bw'Imana ariko abizeye kugira babwira amina cyane akazi yakandi kazi Imana iguhaye kagiye kuzamura hejuru ariko nakubwira kugira amina cyane sinibona Abafite imvune
Imana twumvise ubutumwa kuva saa tanu ku ijambo ry'Imana kandi twaje gusemuka tubona kuvugana n'Imana. Umuntu yaje kuvugana n'Imana tugeze ku mwanya wo kuvugana nayo. Tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Wirukane itiro, wirukane gufina, uvugana n'Imana. Ushobora gutembera, ushobora gufukama, ushobora guhagarara, ushobora gusenga, ariko umwanya twumva dufate umwanya tuganire na Data mu isengesho. Ibyo ugomba byose ubimenyesha Imana. Narimvuze ngo ibyo ugomba byose ubimenyesha iki? Mana nyaguhoraho, se umwami wacu Yesu, turi imbere yawe mwaya masaha, turi imbere yawe kuri uyu mwanya, turagufukamiye murengezi usenge. Mana turagusubiye kukubaha, turaguhamagaye, turakwinginze. Uri Imana itananirwa, uri Imana yo mu ijuru, uri Imana isohoza amasezerano, uri Imana itabara abarushe n'abaremerewe, uri Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma. Muri wewe niho ibintu biri. Ishengero ryawe turagufukamiye, twamenye kuri umunyacyubahiro, twamenye kuri umwizigirwa, twamenye kuri utananirwa. Abana b'abantu bonanirwa, ariko wowe ntunanirwa. Abana b'abantu boruha, ariko wowe nturuha. Abana b'abantu bozimira, ariko wowe ntuzimira. Mu izina rya Yesu turazi ibintu byose ko bihari, ariko turuguruje ibyari byugaye. Turasenya imisozi y'Yeriko, turapomora imisozi y'Yeriko, turahindura ibintu by'ubuzima bwacu. Turasenga Imana mu bitagira ishusho bigira ishusho, turasenga Imana mu byatsi bizimuruke, turasenga Imana mu tabara abarushe n'abaremerewe. Turakwinginga Uwiteka, turaje imbere yawe Mana, turagomba kubona ukora, turagomba kubona utabara, turagomba kubona usohoza amasezerano, turagomba mu tuhoza amarira, turagomba mu dukure mu masuzuguro, turagomba mu dukure mu gahinda, turagomba mu tegura imitego y'umutezi, turagomba musenya muri Yeriko, turagomba muri munsi uri hejuru bimenyekane kuri Imana, natwe bimenyekane ko twaje kukuremera. Uyu munsi wa gatanu indwi itangura ukwezi kwa 12, turagomba ko abantu bamenya yuko tutaje gufina, ariko twaje gusenga. Twamaze kumva ku bintu bihari, ariko turagomba ku kintu cyose ugihunze na nyeneco. Twamaze kumva ko dufitiye amasezerano, ariko turagomba ku kintu cyose ugihunze na nyeneco. Mana ndakwinginze, ndakwinginze, uduhe kunesha, uduhe intsinzi, uduhe umugisha, udutsindanishirize, udukura ahantu dushikane handi. Abapapa bari hano, abamama bari hano, abasikero tebene tuba senga senga senga. Muri wewe Mwami niwe tubonera inkuru, niwe tubonera amasezerano. Hari abantu bari mu gasumuro, hari abantu barushe, hari abantu bategekuwe. Nanjye ndagomba kukubona. Shira kwihereza imigambi y'abarozi, shira kwihereza imigambi ya Shetani, shira kwihereza ibitugwanda n'ibiduhiga. Reka bimenyekane ko turi abana bawe. Mana ndagusenga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uri Umwami mwiza, wowe ntuburiye rubiteza, wowe uri umwizigirwa. Twaje kukurondera Mana, tumaze iminsi turushe, tumaze iminsi tunaniwe, tumaze iminsi tutabona icyo dufata n'icyo tureka, tumaze iminsi tuzibagirika, tumaze iminsi myinshi, ariko uriho Imana, uriho umwizigirwa, uriho Imana ishoboye, uriho Imana irema. Robo suteroke utekemeleka ibishobokora Mana. Umuntu wese Mana amajotwa yamuzanye ahantu, turakeneye intahe. Twaje kubonana n'Imana, twaje gusenga Imana yumva, twaje gusenga Imana yera, twaje gusenga Imana itananirwa, Imana ihindura amateka, Imana icizira aho zitari. Mana ya Aburahamu na Isaka, Mana basenga badateterwa, womenye rikete mwibasha. Mwami turakubaha.
turabashe mana turamusenga turabizi mana n'abamusetse ngo bikorera amaboko n'abamusetse ngo bamarabare niba hari umuntu arwaye muri twe hari icyo yorema kuri twe naniza abadayimoni zambona inama z'abarozi inama z'amaprotaje inama z'inyatsi tanga ubuzi tanga amahoro tanga kuranirwa ndakwinginze mana ndakwinginze mana ndakwinginze robo suke lote tuteke ndakwinginze ndafukamye ndakwinginze ndakutaraje ndakwinginze imana robo suke lote tutebere taimitu haleluya haleluya abakwinzigiye ntibatotekerwa abakwinzigiye ntibatobaramara hari icyo bakora kuri repantase hari icyo bakora ku ishengero hari icyo bakora ku bakozi bawe hari icyo bakora ku bwoko bwawe hari icyo bakora ku manihano hari icyo bakora ku mutweyi hari icyo bakora hari icyo bakora hari icyo bakora kuri bagorera hari icyo bakora ijoro hari icyo bakora no ku kwezi hari icyo bakora uyu mwaka hari icyo bakora nk'imana hari icyo bakora nawe ukaturengera haleluya haleluya reka usubire kuvugana natwe yarabasike shira ababwire bana ibimaze iminsi biduhinda ibimaze iminsi bitugwanya ibimaze iminsi bidusubiza inyuma agasuzuguro abadayimoni impemo mbi ikintu icyo ari cyo cyose abadayimoni bahanatseko ndagikubita hasi ndasambura mwami gira neza batagira shinge na rugero gira neza batagira aho kuba gira neza batagira aho kurara gira neza batagira agakiza gira neza igihugu cyacu cy'uburundi gira neza igihugu cyacu gira neza ishengero ryacu gira neza abaganza uhereye kuri bakuru ugashika kuri bato nawe uragirire neza haleluya haleluya turasengera uburongozi bw'igihugu turasengera uburongozi bw'amashengero turasengera uburongozi bw'imiryango turasengera imana data turasengera abantu bose baguhamagara ugira icyo bakorera mana turasengera amasosiyete turasengera iyo bashengero turasengera ibikorwa by'imana turaguhamagaye mana hari icyo bakora ngo mubyeyi ibiturwanya n'ibiduhiga ibyo turabitesha agaciro uri imana y'amasezerano yesu yesu wowe wegeza hafi biri kure wowe uca inzira aho zitari wowe ushengera imitego wowe utuzi kandi ukatubabara wowe turwanira intambara zikomeye wowe usomera ikete birahasha uri imana y'amasezerano uri imana itananirwa Rabositeroke tutekeleleka inama zose z'abarozi inama z'abadayimoni inama za shetani inama z'imiyagamini zose turazitesha agaciro icyo ukora mana uyu mugore uri hejuru uyu munsi uri hejuru abantu banzanye amarira badafise aho baba badafise icyo barya badafise icyo bakora mana barengere mana biruke mana batabare mana babere inyishu ubaburanire ubagwanire ubabere umuvyeyi ubabere ndiho ubagirire neza ubashigikire mu izina rya Yesu uyu munsi uri hejuru uyu munsi uri hejuru turabona ihumure uyu munsi uri hejuru girira neza ubwoko bwawe uyu munsi uri hejuru akayeri kizamuke uyu munsi uri hejuru turategura imitego y'umutazi uyu munsi uri hejuru sohoza amasezerano uyu munsi uri hejuru bana n'ibiturwanya uyu munsi uri hejuru reka haboneke impinduka mu buzima bwawe Mana turagushimiye kandi turagukengurukiye kubera hari icyo uriko urakora kandi ufite umugambi mwiza tugukomeye amashyi n'impundu mu izina rya Yesu amen. Nimba wizeye ko hari icyo Imana ikoze tera haleluya. Nimba wizeye ko Imana yumvise amasengesho tera iyindi haleluya. Nimba wari wizeye ko bitari bihari bice byose tera haleluya. Tusenge Imana idufashe kugira ngo abadayimoni ntibadutere cyangwa inyatsi kudutere. Reka twinginge Imana. Mana turasengera aba bantu bagiye kugukorera kubw'iki kigira cumi none rero turasabye umugisha kugira ngo ubwiza bwawe n'imbabazi bisubire kuba aba bantu kubwo kugutangira
amashimwe cyangwa ikigira cumi cyangwa amashikanwa uhereye isaha ikiganza cy'Imana kibane nabo bakiza indwara bakiza ibyaha bakiza umubabaro bakiza agahinda turaciye bugufi niwe twariko turasenga kandi twariko turubaha none twumvure mu ijuru duhindurire ibihe mu izina ry'Umwami Yesu amen. Yesu ugiye kubikorera muri uku kwezi kwa 12 Imana reka buri muntu wese ashitse amasezerano uyu muntu ibyizigiwe niwe byari byarateze ugiye kubicitsa reka unezereze umutima wiwe buri muntu wese umunezereze Mwami buri muntu wese amena atahora yumva ijwi ryawe wewe uno munsi atangire kumva ijwi ryawe uyu muntu yahora yumva amajwi yacu umutima gusa atajwi ry'imbabazi atajwi ryawe riremesha umutima yahora rirema muri we reka uyu muntu ijwi rye rigenda risabirane muri we Mana uzobukoze umwanya buri wese yahora agenda atakimuremesha reka idemesha zivuye mu ijuru ndabona igihe kimwe ubwira Daniyeli ngo uzikizanye Daniyeli atega amatwi aramubwira uramubwira ngo wowe muntu w'umukundwa ikintu kinzanye nje kukugwanira intambara zawe imbere reka ukomeze kurwana intambara zawe imbere zacu buri muntu wese umurwanire haleluya komeze kurwana nyamora ku ngoma izi kunzimi zo mu kirere zo tutabona izinyenyeri bari zikomeza gukubitirwa rimwe Daniyeli umwibutsa amagambo uramubwira ngo umusubiza mu intege Daniyeli aganga usubije mu intege reka buri muntu wese atamenye yari afise uyu munsi acongerwa mu intege uyu muntu atabona imbere n'inyuma uyu muntu acabona kure maso yiwe yahumure uca ukomeza aba bantu bari baduze imisonga isabirana hirya no hino Mana bacabona ubundi butabazi Mana yera y'imbabazi turakeneye igishinga nawe cawe gikurikirana n'amagambo abakozi bawe bavuze Mana ari ijambo wavuze ngo ibyo muzovuga nzabikofirima reka uca utangira gukofirima rero Mana shira ko ikimangu utangire kubangura shira ko ikimangu utangire gusinya Mana yera y'imbabazi hari umunsi umwe Mose yaduga arakubwira atereka Mose nyene icyubahiro arakubwira atereka Mana yanjye nyene icyubahiro n'Abisirayeli urababwira ngo bakomeze Mana yera y'imbabazi komeza rero uca ushirako parangura uca inzira ubu rero turakomeje tuca inzira umwe wese umucira inzira ucira inzira buri muntu wese haleluya buri muntu wese umucira inzira mu kibazo ciwe cyose yararimo tuzogaruka hano buri muntu wese agushima gukengurukira turasenze Mana yo mu ijuru ugaragare nk'Imana mbere yuko duhaguruka ngaha buri muntu wese ajyane n'abamarayika batanu bamurwanira imbere n'inyuma buri muntu wese ajyane n'umwe wese Mana yewe murengezi ukomeze kuturengera kugura umurengezi cyo turongeye kwamana impemu mbi cyo turongeye kwamana imiyaga mibi cyo turongeye gufatisha mbiri turateguje Mwami Imana mu nzira reka tugendere mu munezero wa mpemu yera bisigaye turagukengurukiye kuri Mana nziza kandi ugororotse Mwami Imana uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo rishitse cy'umwana w'umwami ariyashirwa cyose turaze ko ibyo twiriwe turaririra byose bigiye kutugaruka kandi nyinshi yo kutunezereza mu izina rya Yesu amen. Databwira Mwami Imana se umwana wacu Yesu Kristo turashize amaboko hejuru tuvuga tuti kuki izabanye natwe nta mashimwe turonka mu majambo yacu uko bivuga ibyo twahanguriye ngaha n'ibyo twumvise mu ijambo watwigishije data uruwera kuko uruwera uravuga ukavuga ibikoreka uratera ukagira icyo werekana kandi kigashitse nta na rimwe twigeze twumva ijwi ryawe ngo dutandukanye n'ayatandukanye n'ayo mazwi kuko tuba tuzi ukuri kuba ukuri kandi ko ijambo ryawe ariko ryaba rivuga waravuze ngo nimwamenye ukuri ngo tuzokwidegembya ubu rero turidegembya kubera amajambo atubwiye kubera badushize ku mutima kubera batweretse ibyo twebwe n'abadata na ba mama batoshobora kutubwira ariko bakatubwira turagushimira Mana turaguhezagiye turadugije amabendera yawe tuvuze wamashimwe yose n'ayawe wabanye natwe mu magambo meza wabanye natwe mu gihe kidasanzwe wabanye natwe uduha ukwizera udusubiza
tugatarataye. Ubu rero Mana twe gusezerana tuvana muri ako ariko tubana ku maso tubana ku mitima. Ujane n'aba bantu bawe aho bashika mu izina rya Yesu Kristo, ubarinde gutsitara, ubarinde kurwara, ubarinde nabi, imiryango yabo uyiteho, wereke ko uri Imana isumba izindi zose. Ndahawe mu izina rya Yesu Kristo turahagaze tuvuga ngo imishano byose byo Satani yari yateguye kuri uno munsi mu miryango iri ngaha yose turayihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Dusabye mpemu yera wewe bavuze ngo uzobana natwe gushika ku mpera y'isi, ubane natwe tuze dusubire kubonana kandi turi bazima dushira izina rya Yesu, izina rya Yesu Kristo. Amen.